ni Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Niguo ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa mabilikari mwendoni wa sura masaa mailu makumanyilia kila cha kiteka muno vailembetane itu ya ukamba na Kenya yonde ni Mauvoo alatuumbanisi twatelia ntena kumbanya na nikimaitu wa Mauvoo mena utweka umundi matukoni mnyongo kana nekenda mwi wa kenda mwaka wa ngilile na miongo ile na itatu na ni wana tatu karibu ni majini twatokona amwe kwa malingeto alatukumbanesie ni vamwe na munini wa speaker Masako Stephen Mwande kuweta vaingusanisyo mbungeni ya kaunti E. Kuhuka ngunde yodhuloni wasuwa ni tuudhelani wauni nikiyo cha enendiki siyo nikiu. Serikali ya kaunti ya Makueni kuumbula ni yeyumbanisi mbua nene ya ilinino. Na munini wa Kivu wakanya migwa ni mwinge kwa adhana kukitandawazi ya kumila. Vilingi wa Mauvoo. Karibu ni manidhi ni ERASTUS kitokwa NZOMO na ke Sharon Ndila dola Mauvoo kwanzia ya meko mawoni makuyulwa Mauvoo nangu nengelele yani kuisela ile itatu kenda yumwitano na ambayo tumani mukuve vatendevi na ndini wa mitandao itu ya mikumu kanile tuyambiane kana MC ya wa wode ya Kalakala na wala inge niwe munini wa speaker bungeni ya kaunti ya Masako Stephen Mwande ni waweta kana vaina uaniku katikati wa amemba mambunge yulwa wadhukumi wa serikali ya gavana wa Vilingi na muno kisione cha Masinga. Mwande ainena imwe kwa imwe na Vilingi wa Mauvoo ni wasekana ngusanisyo ile na kusi wa wode ni ya Masinga Central kavindane ka umbano wa wasania wa mawoni yolo wa mwanya wa MC ya wa Masinga Central kwema kunewa mwanya wa kunena wai kumana na unyivu wa masaa tukwate Mauvoo ambeange kuma kwake Ben Musau. Ainena na Vilingi wa Mauvoo munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako na ula ingini wa MC wa wadi ya Kalakala Lai Masinga Stephen Mwande weta itina wambumba nosia kuosa ni mawoni yolo wa udhukumi wa serikali ya kaunti ya Masako kula kuimwenende kuthela kweyo yuta ivinda ya kutongia ni alivoti isu ni kana kudhukuma mwenende nenda kwa siya kana so ila yende ya public participation ila ya executive de ni wa kaunti ya Masako ni dhele na weyo itina wa executive na MCS kudio kana governor 40 wards sio ndasi miongo na kila ward twatona kubika tetu kusema maoni mwenende na yu ambize leta ratification kana for CCN disillusique bandu bamwe nikenda document kana draft yesu yetu mbunge yoke naitwa heshimiwa to CCA katika assembly tuzishikana kwa wosi ndizo nizotiwie kwa mwenende tuke public participation inge ya kuhakikisha kana wakimwenende ndo kwa wosu ende mabuni ngo ikosoka itotoka kwa executive na waya bitambunge yenda kwa executive kenda ende procurement ya msindia maendeleo ya mbisi na nikitu twenda kuna kwa mituke muno
ikenda withi tuona kila mwene ndio tona kuthukuma Mwanthi eweta kavindane kambombano ithi takunae na uvathukanu wa mawoni na uneni indikiti kitumi cha kwasia vena mwaniko katikati wa memba mambunge ya kaunti ya Masako yulua uthukumi wa serikali ya gavana wa Vinya Ndeti ni kwitha kila mwene nthi tawina uthasio wa kunena. Ndo na kwase ni kana bila gavana wa Masinga ukata lai ward withia wa anya ward 40/3 pe ward mo kukotia na ya ni ye da sulanga bano ka Masinga aya kune ward ina so suwa kune Masinga matu soko abingwa hospitali ya Kumen ya Ulutia abingwa hospitali ya Ulutia na hadi onga mimi na mwene ndika wa nena mo hadi kiva ana mwene ndi wewe makiva oko bika Masinga kwa hiyo kutuku na ayo supposed pia aende kalakala ende wethi hapa mwana tutona kunena nondo no idio ndo MCS ya nena alata hivyo nikirati katikati pedi ando mai kalakala measele lakini enda ula waba uno wafili yeto to sideline ni kana taweki wata the function ya executive kwa uno no etele ibinda mbunge yoka kuna public participation ni akaweta ila kutonena iwa si atiwe lakini kutina mwane na ni asieketa 95% ya yumbe mainena na wasiomwe 5% tutuma kutwika kwe mwane kwa sote mwane no sindu allowed no sindu sithi hawa nono na okethe ombe kone andu onde moneno ndumwe yana kwaya na ira imanisha be omundu mubini yaba katikati kana baino thaswa mundu kunena kila wo kwiwa yenda wo Masako no thaswa mundu kunena akira kilo kona tacho right nondo wa democracy na pakera beke sia mutembo suna sisa nini muno si tumama ndo makasonga Masako oingi no kuweta kilungu kinene cha tongo itamakwete mba uthukumi wa gavana wa Vinya ona itina wa uvitukanu wa uneni timini ye ward ya Wamonyo muthana weyo na yatendi weni ma MCA 50 nomwe kenda nimo mateiko namo mekenda aingi mo mena omiana nondo tuisoka tamama together ti function nini yana kwa yana lakini ukata lesu yani up to 95% ya kana MCS meko tino na wani kuwe bando governor already kuthukuma na kila mundu lakini ketha be mundu wena kweua utotailite ende eo no thaso nondo be manola witu ta MCS ketha be sindo kona kweua kana kweua sane panesa eo no thaso suwa draft yo kambunge akoka aetekela kweua kitiwe yumbe lange masisi na nondo tunathi ukio wodi sio ndekela kitona kuongelo chongelo kila kitailite kuongelo ayumbe makale masekete ya iwa isudi sindu sia kwenda kwekea tunewe 1 2 3 nondo nituthiukie katika wodi sio the simyongena na tiwe mwene ndisindu ilo no kwasia ono kwenda nisipa ni kaunti ya Masako Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Mosau Tuyo kauntini ya Masako ni kana serikali ya kaunti kwisila muvyani wa Kiwu ni ya kulwa ni enende makangundo ya udholoni wa sua imanya yekise Kiwu isioni imwe ila sithitwe na thina munene wa Kiwu enende makakutha mainene andovoini ya kwanzwi maweta kana Kiwu cha ndovoi makikwata na masaa na maikwata onthe masaa ala kivingwa wa yu mendekiria Kiwu cha ndovoi ino kinyai kwe isioni cia ndwani na kuvikia enende ala makomani ya va kukwata Kiwu boni mutesia na kiyo cha enende makangundo west ni wandovo yino vala nende makwata Kiwu mawetakana matumia masaa maingi ila maende na omantha Kiwu kana kuchetela mavinda maingi utalo munene wa nende kule ukwata Kiwu maenda kuongelonza ingi si ukwata Kiwu kiani ukisio nicho paani botu uta Kiwu na tutatwe mautoi ana kakutha kwanzwi kakoyo ni kalama na mutoyo tutaaithio nde Kiwu ba na Kiwu ketu bingyo yawa kuma sana na mpaka saa 10 na saa 10 keithela kila kingi chambataka kuyo ni kuma kwa chambaka saa na masaa suonde kiutawa soko kakuyo kwa hiyo kai tukulia serikali ikatongelo masaa mauta Kiwu tikabingu ya na idha saa 3 tika utambaka saa 10:30 kana idha batoneka tikenzi wa bandu bolwengi ukesa idha itu koma no Kiwu nundu tia ingi andu ingi ba maikwata Kiwu
kila mekwendekethia ni vandu va kuosa kiu vamwe kinya ikwisio nisio kana misini yo na ingi maendekethia kuongelwa ndovoi kenda mavikie na ukwata kiu kianiu na kila mwenende kweka uthinika ni kumantha kiu uki tuseng'ani chau tuyawaki kilalami na kiu ki chailitwo imisi ino thiku yonthe kanzu ikekia kiu tukamaiva tukaeka kwisia kiu va undu kiu kini kingi muno kiu kiki iendaa mutuyu mokava yu kiu kiki tukikwatie nundu ni chanangikie vaya na keka ti kwanangika tuikikwata ni twithiawa na thina muno na nini na kiu kwa twikulia the governor ula tunasa kuiye amanthe undu tukwithiwa tutena thina wa kiu no tuongele boreholes kana akatwikia kiu ki misieni bandu bakutia bandu bamwe no kinaye kuo kesaithi abati na kitu mutuyu kakutha kila bandu bena kiu isio ila mekwenda ivikie na unyecho kiu cha kuya na nthini wa kangundi uthilo ni wasua ni kakuyuni mbusiani kithunthi kalama kati wa kungi miwetakana ni meumbanite kwivia kiu endethiwa ni kiunya ikwisio nisio na kulama takikwata nesa wabina ni governor wina kiliko kiseo no tena kiima twimukulia na ndaia kiu kivike kila musiva na kiisoubwa kula kungi kinzwe kilike kuumisie tumulilikanae na kiu nundu weni waitu na nu twisi na tumunengete kula na tukamunenga mbaka onanzia wasi yake nundu ni governor museo kilike kakuyuni kilike mbusiani kilike kithunthi kilike kalama isio sionthe nundu andu asu ni matona kuiva kiu nyenge kiwa kiu kwa no baithio ayuke yuma bagi kathea baithio kila lami na ile isi abana akwa ni muku na nina kundu kuumbalia kuni kuona ni tita twina kiliko kisio lakini nundu twina chona wabina na cho no kwiko twatabiwe ni ngaba nola waendie kiu kikila alami na cho ni chakanzu kiu ni devolved function. Education is a devolved function as well. There are so many functions. And then is you kamusi kula tuwe kiukele ko kaniki. Kwa tuenda serikali imanthe mbesa ya kanzu na kiuki maeka kwa sia maina mbesa. Kaundini ya Masako nyeni toboni mutesia. Tuikwanyangia na kuma kaunti namba ya 16 tuthi kaunti namba 17 serikali ya kaunti ya Makueni ni ikite mivango yonthe nikenda kutangia alama tonya kwithiwa muisioni wa kulasimika kuthama misi kwo kumana na mbua nene ya El Nino na ila ikwikwatiwa kwambia kuwa ivindani ya mwita umwe ukite kihicha mbuloni munini wa gavana kaunti ni Esumwandu Lucy Mulili aiweta tamabathite kundu kauta kula andu matonya uthamiwa ethiwa mathayumo ni makwithiwa muisioni kumanwa na mbua nene ila itangasitwe ni ataalamu mama undu manse mama wetu ainene tina wachathikicha kumya muvuthi wa kutetheisya kuma sya mututia Reverend William Zeki kila chende ya musi kwa kikisioni cha utithi wodi ni athange kibuzi ni kauntini ya Makueni. Mwandulusi Mulili ni wombola serikali ya Makueni taimini tekwika ukuni kilikumana isio sya kaunti eila enendheme musioni wako kwa tambanga kumana na mbua mbingi ya El Nino. Ile kwikwatua kwambisya mwine ukite yolo akiwe weta kundu kivadhokonyo kwa kusesene mbialame kwikumbelwa ni mbanga ita kumineta kutengwa isio ni kivadhokonyo sya kaunti e nikutono kwitha na maporomongo area imwe ukesa kwitha wetha wi bandu belo muno kuno tuke kingi kana wetha wi kuya simani ni poromoke kwa uta county government netumapite area ila stick muno na tuka sensitize na neto kwendo pia kuma sensitize mo nondu mbuezu nekuwa thina a lot of water kwa uno usio wese kwitha andu kundu la tumapite ila mu kwitha wona ground ya mbio twika wet muno nekutona kwitha na maporomoko kwa already the county government netumakite evacuation centers different kundu kula kotwa in case mena danger ya
kuporomekwa ni nomba kana kupandikirwa ni nomba ni kana uweze kuitha twetele nginambua ila inikwoleka utena kimwandulo simulili hayenda imekwambisha kumbanya miunda ya ukwita na kuyumbanisya mbana kumana na mbua ta El Nino kwitha yukanasya na ngitha mbingi serikali witu ila kukwambia kuwa twisobei muno na tuona saizi tena muwete ni kana wise kuitha kaunti ni ya mutethesia na ni mwato wa kunkula mutatono kalukilwa ni sima kana kukalukilwa ni nomba mundu wa mbua ifundi kuitha expected of course kulima the last time kwa ina El Nino alima vati mwingi kulima ilombadi tubande mundu mwezi kwele nilo ngeza ukamba bidha zinzio ukiwolawa kwa utambuni musomi na mutaalamu wa maundu maukwati kuma kisioni kicha kibuzi cha umelonu wasua Dr. Maurice Wambula vika chadhiniki vala wenda serikali ya makuene kwiki ya mivangwa kunenga na mbeo kwa aimi kwita ninikana kutethesia kwa ili angedha iyo kumena na aingima aimi akwitha mea kuneki ukiukwati Gogo itu tukadha nesa ila mbua na mbingi tukudha tupatanga mbua kawaida kuwa ndo ndema prepare nda na bayumba dinesa na bayi prepare kake mchonda mezumba ndiche mbanda na ndikule tu za serikali tengine ngana mbeu tenu itu amakueni manenga mbao thali menenga mbao this time round manenga mbeu intai baingo mana magu sonenga na mbeu mbua uye na ma waso ma banda wethe na embe ndio gile amengo utabandite mbua hizi mana ezo ojini kwa katula male kwa mamba ndi anobanga mbeu megeza kwa mbionenga na mbeu mbua minie kwa na mbua la minakua andu mabanda kalama banda alama na ndo ma leo banda kana baadaye maweza kuanzia tu mijembezi siana na kwa mbeu na sio baingo inanenga ndezile na ndo ma banda so plan esa malo ngiya no mbeu ne kunenga no nesa glawod na inenga no in time kala mundu abanda kana withe kala mundu ne waketha ngetha Mototi ya Reverend William Zeki atiwe ni thayo simu ile mbetu yetuna hukimu wanenga ile muthembo wa mbasi kisioni chanza yone balene ndemake lalo wa Mombasa road kule Kasoko no mashinari bala mathiko make metho wa maitugo wakata to ukita musiku wake kisioni kicha utithi tuna wachathiki cha movothiko twaiwa chathikila ingi cha vikoni MCA wa ward ya thange Eric Katumo na ulo wa ward ya Masonga Leni Brian Nzoka katu watongu yange meki vodhokanyo 100 Delivoti ya Mutongo TV kuma utithi thange Kibuzi kauntini ya Makuene nyenita wa Ken Mulinge ni muvea Kennedy Mulinge kwa ngewa isu na indi tuwekela mivakana kuthi kaunti namba 15 ni kana aimi kauntini ya Kitui ni maadhudhua kweyumilia kwa wingi na kukwatana na mobisa ma uimi kuma muveani wa uimi serikali ni nene ila ya kaunti ya Kitui na alama kwethwa maitwa iseso ya kuosanya Mauvoo mavata ma aimi a otondu lina mosangi ukulivoti ni kana iseso ya kusomethia mobisa ni viungwe weni minister wa uimi Kitui Stephen Mbaya Kimwele Iseso ya kumasomethia maofisa ma uimi kaunti na Kitui nthini wa walani wa serikali ya kati ila yende ya Kenya ni yende ingiva kaunti na Kitui uni kwerana na minister muveani wa uimi Stephen Mbaya Kimwele entrepreneurs na ndwala makuka musi kwa musi moke mandikiri aimi ile ni tuizi aimi meto ni manata kadi to amanya kila mabanda na nikila era ni ngombe ila mera siana mola meka na otondo mwezi mubango no bangi to national government na ile tukwata na national government kana ile ni to andikiria aimi monze makitui na mubango wende Kenya onze katika 45 counties onze na tuamina quick interview ya entrepreneurs yo so ni tweetie alametwa supervisors ward based supervisors na assistant supervisors alama kwa mongamia entrepreneurs nundu ni tuizi aimi data yo kana mondo mo no become mo sonando mabunditwe kwa officers ya meba agriculture mebundiswa undu melekosa data ya aimi kana mondola aimi meka alafu mabundi agripreneurs na rama koka kumutala ngombe na ngombe sana ubanda kyau na wika hata minister uni wa kule aimi mathakumememu ambana maofisa na vala kimwakati wa kielelo kia iseso
nindeni wa muvango wa President William Ruto kunyaikisia aimi fertilizer. County governments na tukwatanite na mashirika angi kana vile nitwandikithia mimonze lakini kiambe undu president wangite nukunenga ndu fertilizer kingi twakwata information ya aimi kana undu meka ona tukumanenge mbono tutumie information la manengi matunengi ide no tumunenge mbeu no tumanye ede ni ngombe zothio sanza nitwezi kula kwitha zwa ngombe niba tutonyuthio sanza ethila ni kindu ikuzikana na mundu makonete wimi kana withia waindo nitwizi bala betha zwa nesa bala babanda wani mwene ba bala babanda wamangani ba na bala kana ethini twamanya aimi meitu na undu meka etha twile bala twina zanzo siaze indo nitwizi bana ngalikona nikwika nesa ngombe ngalikona nikwika nesa ndengo ko information ya aimi nikukule aimi monze mona siandwa makwano makokamisi kwa misi makosa momukule mokulu wimakyao ubanda kyao wingombe wimbui winguku wimakuyu methukisi muno nisiana sienyu sauni wa maikiri sia aimi kana ni seso yuto iso kwa umilu kwa kima kwa tamba umofisa na manenga ni Mauvoo na information ila ya ile utakuwa ni ukweli mena supervisor tukuita ward based supervisor kule ozuka nebo kindu kingi kule mundu wetu asina supervisor na penda supervisor munene na kingi tu dokumenta national government ma chief Medha Messi na alama kuandikilia atoi Medha Messi alama kuandikilia nao ma assistant chief Medha Messi na county commission wezi ku security tunayo nundo na mwene national government activity to na national government yotongoze ni county commissioner ni itu tuibo kalikuya his excellency the governor ni tongoze exercise ino kwenda bena mundu na thino kona bena mundu kondolisha ni wezi mutui waku wezi chief waku na ni wezi assistant chief kulia kana bena thina kuripotia Vilingi Mauvoo kuma musini wa Mwingi kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Saa ili siya uyo itili ndatika kenda ni muvali na tuamba kusemba udhiu muoni omokuve ngosi okithia na Mauvoo mbeange indi kwa uyo tumani umwe mundu kwa semutongo TV mwa twikiwe kiwu kakuyuni Masakuni Francis Kivusio kuma Zombe mwitikanie kwatia usuni mwenende wa Masako indi ekala kuya Nzombe mwitika kauntini ya Kitui mawoni makuyulwa Mauvoo alani ende na kuonengelele ni kuisela itatu kenda imwitano ambia na leto Mutongo TV na ndeni wa mitandao itu ya mekumu kalile Facebook, Twitter pamwe na YouTube kwa oyu matukani. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukudhukiwa nikiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanayo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani ko yanza ni mausuwesia ni we atikoke atikoke maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga nini sio thambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni kwa mwambio la museo nuta umeona tafateke
esilia lile mwaleane mwakama katika masilia kumi. Maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via. Tausi wana hithi bandu batekinduwe. Mama usiwe na pesa. Bajewi na kabonchi. Ikana nake kamundiye kaela no. Kamundete kale kaombina mundu. Saingi mundu noveta sia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Otibuo timbo. Kowe ni nyone ni komie kowe. Ati magwa ni dio mabiaba. Ake mama wewe kwa kanite. Base tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwoneke abilani ambia na vavindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongo TV ngwataneo ya mukamba. No withukiisya Mutongo FM wivala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Saa umwe na ndataka miongo 57 twesonga na benekana kati wa alimu ma ECDE alame itina kindevi ovamwe na osoveku ungwa serikali sia county ma Makueni kana Makueni niyo yende na ipyu one kuyana na mwene kivela wangwate niyo alimu ma ECDE Kenya kuno pet ilani Kenya Union of Primary Education Teachers Lawrence Otunga kavindani kala wakomana na alimu kuya Makueni kunena nese yuluwa mabata mo kwivo kuyandikithia ndeni wangwate niyo ino Caleb Chalo Mutunga na ilivote. We shall never be divided, for the union makes us strong. Ni mwene kivila wa ngwatanio nene ya kutetea mavata maalimu ma ECDE Kenya kunopet Lawrence Otunga akiweta kana kila ngwatanio no yithile Makueni ni chako macha kuwa kimevanga kaundi yenu kwithaye kati wa kaundi sia mwiso vyo kuthenekea mavata maalimu ma ECDE. That of all the teachers in the 47 counties in Kenya, the Makueni teachers are the most intimidated, the most underpaid, and the most overworked. Ndino waomba nona alimu ama Makueni wa thanthatu u ni maweta kana ni methitwe makitesyo ni maofisani ni mamwandikiwo ulani serikali wa kaundi yulu wa kwikonya na chama kicha kutetea mavata ma alimu na ingi kukia kuvutwa wia maelesya mathinamo ni maweta kana gavana wa Makueni ni wethiulukitwe ni utongo iwanthi ula withitwe wikisi kinini kumwelesya mavata mo kuma kiunya wito kula kwi gavana kumanenga mwana wa kunenanisya mathina mo. Namba ya alimu eteva na ila dati ya tethia thina wa alimu kulea kwithia mateva anduni ba ni kwithia ni manengi with rates manengwa vitisho baridi me wani officers mwatata kuthiba anduni ba uni muvutwa
nenda kutabia alimu kana ne akiyo kulikandini wa union ila mekwenda kulikandini wa association ila mekwenda pate kulasimithwa pate kuingewa nenda kumya wetano kula kwe public service board ya Makueni na jane ikoete kwitha yitisha alimu ma ICD yimakone asimo yimakulia ni mulikie lendini wa union ni makosa monopio na nituku ya monopio kula kwe governor wito nondo andola masaraundi ite governor wito ni make kutusiya twekabikie governor na twenda kutumane ya basa nondo nitusiye iwe twenda kutumane ya basa tumweka nani tukwenda kumbana nake. Mimi swali langu ni kweli gavana wetu ambaye tunampenda hivyo na ni mwenye kuchapa kazi na vile ana kiu ya kutenda wema, kweli anajua kila walimu wa ECDE Makueni wanapitia? Mara nyingi tunafungiwa kujielezea. Tafadhali gavana Mutula Junior Kilonzo tufungulie njia tukuone walimu. Kuna watu wanatufungia. Kati wa sindu ila alimu amekwenda mbene kuandikwa kwa kutua kana permanent na pensionable na ingi kuweka kutilango musala matesi mbesa ila si atilua situmekata mwenekevila wa Kunopet Lorenzo Tunga ni wasi kana ngwatanio ya Kunopet ndiye makukite aki ya alimu kuwageweta kana mbesa ila methito makitila nombaka mwandikiwo ulane serikali wa kaunti awete undu sithitwe ikitumeka. Tuna pesa zetu zinakatwa bila kuongezewa, tumekatwa pesa bila kuongezewa. Pia tunataka kutuwe katika permanent and pensionable terms kulingana na SRC scheme of service. Some of them are being subjected into unclear deductions. They have different payslips reading different figures. And nobody is ready to give them clarifications. The law does not allow anybody, including the employer, to raid ECD or an employee's salary or payslip without the employee's consent. So as a union, we want to know all these unclear deductions in their payslips. We want to know who is eating this money. Kati wa kaunti mwiva Kenya ila alimu ma ICD maende na kutani ya kuandikwa kwa kutua ni vamuna Kakamega, Kisumu na kaunti inge kauta ku kaunti ila inge na suiki vanga dhini wa kulika savalini ya kuanesia kuandikwa kwa alimu wa kwa mutalatala wa kutua Lawrence ni wawe takana ngwatanio ya Kunopet yetia keki ya negwa Makueni. So we are going to follow all the legal procedures to ensure that the Makueni teachers are respected and to ensure that the circular which was released by the Public Service Commission directing all the county public service boards to convert all terms of employment from contract into PNP is implemented in Makueni. Ameomba ni kanisa ni wa ACK Makendo na vala yuma vaneye kwa viki ofisi wa governor ndini wa chumba nchokete. We shall never be divided. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ni muvea muno Chalo Caleb kwange wa Yesu nzeo muno twikwatikana alimu asuma ECDE Makueni ondo wetekana ni moma thinite monango va Kenya ni meothinikiwa ofisi wa governor nina umwikio kana ni wavikiwa ninge wa Yesu. Tuyuma Makueni tuthiketwi munini wa Kivu wa sublocation ya Kanya ila yemegwa ni mwingi ya udhuloni wa Sua Joseph Mutoa ni wawetakana ni mambeisi iseso ya kukitana na ndawa sia kumila vamwe na nzove mbatane kesioni keu na ila wawetatasiende kuikinyia muno amwika ainge mayitumia. Mutoa ni wendekethia ngwatanio kati wa ene iyanda muvyani wa osesei na makanisa kutethyanisia na ofisi wake kukitana na ndawa isu vamwe na nzove ni kana kusuvia amwika. Onesmus Chalo nilivota wito kuma kitwi. Joseph Mutoa munini wa Kivu wa location ya Kanyela imegwa ni mwingi othironi wa Swene na landiki Mauvoo na wetakana ni mambezi musa kwa kusima na ndawa ya kumila vamwe na nzovi mbatane kati wa enendi maisio sia nguta wala amenda ondela mene yanda sia osese kukwata na ofisi wake kuikithia ni mwakitana ndawa idhim maondola serikali ende sio yukana program na policy ya serikali imwe ituendea kukutana na legal drugs na ndawila mbatane na tuekulia cooperation kana ngwataneo ya different stakeholders idhani kanisa
ofisi wetu administration, security, andoma nyumba 10, community policing, village elders na opinion leaders. Twelekile vinya witu wonze kubwana na ndo isu. Silonguzo muno muvuka. Muka wili challenge muno kwa youth itu nondo. Alame uchonga mendo lukumi. Na ukiete petty crimes. So ni high time the leaders yutu ambe kuisilia mundu wasinusia muthembo. Moto enda makanisa kutethese vanene kauwo wa kukitana sindu ilitonya kwikia amweka musioni munene vala wetekana mayesa kulela kauni tuoneka izunga vinya witu maundu nelangi makuka community takutoa siana school. So ngukulia kanisa na asiai tutethanize yuthi itu tumetavie tumetae ikenda withi itu ametavia mathina lama kwetu ni sindu cia muthembosu zenu wa maisha mo ikenda withi itu ethana Kenya nzoe yawe. Na tuenda kuambia katika mashinani, katika misitu na villages na sublocation. Nuno itebo tuiketha na nzita wa Kenya. Bandu asuma athuka. Ona wiya wa munini wa Kivu no weta ondela mene mitu ya kwenda kuketha vala matavanda kisione kiu mayina mwanya wa kutwaisya wendi wo kwa kila weta kana kauno wa kwikithia kila mwene nthi ni wekala na Mauvoo ayenda ondela methitwa mitu ya kwosilovia siene na muno cia andu ako ila mamina na kukwata kweka mitu kwa kila weta kana ulo kwikwa moko ne atwa isi kikota kinu kukoma na mea ondu violate mbeza isi ya ngilile per month tukone asemitu na mano mbeza mbingi mono ina month wa kuneza buya 2000 a month no link 65 usui minno mukate in a day so ndo kazi nyakuwa kwa mbeza kana ukanoso no mulekelelia to make sure kana mbeza imanewe isi ama wiki ya kwanza ila ya ile atwezo kwa ata mundu ugite mbeza sia mundu wa muthembosu tuka mose atu ata mundu onze ongete mundu tuka mitreat mundu obtain pesa by false pretense na kenda criminal offense criminal ya bumus ni kenda itwa asubia ngwa ko naitwa fight kaitwa bwana na issues ya mundu kwezo ngaya siana ndiwa kanando lama ku kanando mena mamuga monju ana dumelo support wa na hiyo serikali kwa support ngimoto no amenda na alamena ukwa miaka miongo mwanza na mamutha memwanya kwenda na kuyandikithia bindane serikali vingwete eseso yemu mende kana lamena miaka miongo mwanza kana ni short ula wonza waziwe 1953 kuzoketina no qualify uke na kibanda kia original no kuda na sim card na M-Pesa no kuka na guardian kana caregiver ula pia na kwa ile kuda na kibanda chake original nikana mwandikithia alangene alameta wa vulnerable children, orphaned and vulnerable children kana kala kana asi koke na birth certificate na kakwida na death certificate ya CI na pia kibanda original cha caregiver alangene alamena severe disability imanisha kana ni mundu na mamutha mozu no kwi mubinye muno kiasi ya kwamba wende kumangwene ndethambia ndende soko ndende kunangu ndethu kumea asini mome kunengwa priority so tukulia no maitu please ta community to mobilize and maitu mo zetu make sure that day kila mundu ni whether registered didi vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo Tuma Kitui tusiogethie masaku siko siana ila sikalana mamutha memwanya kunyamaua na kuvuchwa ni cia wetu atasiende na kwikinyia muno kaunti ya Masaku une kuyana na ofisa umwe kuma ngwatanio ya Disability Advocacy and Service Kenya ula ni Festus Kaluki ula ingi wakulia asiai maike kuvithilela siana ila sikalana mamutha memwanya nondo kwika uni uvathukanu na meyao ingi ni wakulia serikali ya kaunti na ila ya kati sike mawalanio meanu na kuandikithia andu ne kana matonye ukwata utethio Daniel Mwangala na ilivoti kwa withiano Ofisa u kumangwanene no ya kuthinikia siana na andu ala mekalana mamutha memwana uvonge wa Masaku Disability Advocacy and Services Kenya Festus Mwanza Kaluki lanena ivindani ya kuandikithia andu asu ni wombola kana siko cia kuvucha kwa siana ila sikarana mamutha memwana ni siende na kuongeleka muno va kaunti ya Masaku na kulia asiai na andu ala masuvia siana isu kukuna livoti na kuweka uvithia ile siku isu cia siana isu kuvuchwa mapinda mengi ala mena disability kana ala mena ulemavu ni mavuka gwa kana makathinywa kwanzia ingi no yesa ethia andu mo ni maginya nthi na vaikindu kinaendelea ta justice so kukulia ndo no kulia mundu mlemavu kwa nai tika kome tumelie dingana tumutethezea kwa chao
justice. Na justice ya andwaya ni andwaya mama abuse methiana na miao na maikanywa ni kana methe meukanyo kwa langi mekazi kwezu kwa kimbithini. Ingi ni wenda serikali ya kaunti ya Masaku ungua muveolo thinikia andu amekara na mamutha me mwana kutwaisya maseso ma kuandikithia andu na ingi kuvatha basari kwa manigwa ala mekara na mamutha me mwana nundu aingi momethitwe maikosa masomo na asimo kuthinika muno. Pata wa maseso taya kutwaiwa wivo nundu andu maitu mokamba aingi ni mabinikie na ingi especially ala ndiwa na ala mena wonzu mwingi nimatia wetina no isethia twinene ya basari twanene ya yulwa ciana ile tono the school tanene ya basari twinene ya kana kalake baya muzi kakita othiogwa kakanengwa liu kakathambwa kapingewa nyumba kaikavugwe osethia you mazezo taya nimeomanenga cheni cha kwetha motandu mepata bado kwa serikali. Ingi ni wakulia sima umilisia na ithi na kuisiandikithia miviani ya kiavathukani ya serikali nikenda itona ukwata utethio la wailite. Na nithi izoso nithi ya uregister alemavu ala matetona completely kana matetona pure na kindu cha mbe ni ibuso nithi kana exercise nino tuonete andu meyumilite kwa wingi na kindu kila cha kiondanithia muno ni kana ala mena ciana ila sina Down syndrome, sina cerebral palsy, sina autism, sina hyperactive disorder ni momilita kwa wingi na tumanengete buso na ni muntu itwe ni serikali tunenge mwana wambe tu register alemavu na kindu kingi ni Nila Mwongela, Mutongo TV, kumava mutituni kauntini ya Masako. Kavinda ka unenania wa vamwe kati wa serikali na ngaluko ya ule wende na kimwe kati wa itwe ila si unenaniwa ne kose uwa kwa ofisi wa ndongo ya ule kwi ivinda kana kwa ivinda yenge President William Ruto ni wathingilela kana vevata wa ofisi uo nikenda atongwe ma ule makalunga serikali me ofisini ainene accountini ya Nyeri. Ruto ni wawetakana kila utaisa itikila kiende va Kenya ni maandamano ma wanangiko. Nampenda Bwana kwa kuwa anasikiliza sangu. Our Republic of Kenya. So tunataka watu wa upinzani waendelee na kazi ya upinzani. Na mimi hata nimewaambia wale watu wa upinzani, sisi hatuna shida na mambo watu ya upinzani kwa sababu upinzani iko katika katiba ya Kenya na wanafanya majukumu ya ambayo ni ya kikatiba, kusahihisha maneno serikali imefanya, kutangaza mambo kama kuna makosa mahali fulani, kama kuna kona fulani iko na maneno, na mimi nimewasaidia. Hata mawaziri hawa nimesema waende bunge, wasi wanatafuta mawaziri mahali ingine, nimewapelekea mpaka bunge, ulizeni hawa maswali. Siku hizi kule bunge waziri anaenda anaulizwa maswali na wabunge wa upinzani na wabunge wetu. Hata nimewaambia kama wanataka tutengeneze ofisi ya kiongozi wa upinzani pale, tuweke hapo loudspeaker kubwa, ili akiamuka anatangaza serikali imefanya makosa fulani, serikali haijafanya makosa fulani, serikali imekosea mahali fulani, akule lunch, aamuke tena saa 8 aseme serikali. Hatuna shida, we have no problem. Ama namna gani jameni? Si ndio? Ile kitu tumekataa ni vita na fujo na maandamano ya kuharibu mali
na maandamano ya kuharibu biashara na ile ya kuchoma lami, hiyo tumesema haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu wa Kenya, nyinyi watu wa mlima mkiongoza, mulitupatia amri ya kwamba siasa ya Kenya isiwe na ukabila. Ndio sababu huyu Alex atafanya kazi sehemu yote ya taifa letu la Kenya. Huyu Alex atafanya kazi Northeastern, ataenda Coast, ataenda Western, ataenda Nyanza, ataenda Rift Valley, atakuwa hapa Central, because we want to serve in the manner in which you elected us. Mulituambia mbali na changamoto zote zilizokuweko, mkatuambia mnataka tuunganishe Kenya. Siasa ni kuthimana akili. Mambo ya handshake hawataki. We don't want to shake anybody's hand. Let us reason together. Kuvaka ndeto mauta na ujuzi wa kulikania na kusingania ndeto. These things are never given. They are grabbed. Huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya. Who deal with the issues that Kenyans are raising. Nataka self-determination. Ngaleko ino sili sisukumane sita topaluka na mwiso ukeza wana wazia kalami. Siasa ni kutea kwanza yale mwanya, indi udhuku ni kutea siene. Truth of the matter is that William Ruto is the president. Yumyakele no ukeza jikaumilia kama ela Kalonzo waisie no watu kama Mungu wako na akera ila atio pinzani alikaka katika serikali anangekiyo lao ndio tukiete 2027 no ndo angana ukasizi Kalonzo ya mwaka jeke ikendeta Kalonzo ailite kwendwa embe undu tukwe kuatatongo twisomelia siana situ chao na babi kwa bau nonginya ukwate kindu cha mama kana ukikwate mbia indi isuvie muno kukwata mbo. When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Hii serikali ya Hasla, wanafikiri hii serikali ya Hasla watapata chochote kwa hii serikali. We do not want a share in Kenya Kwanza government. Mutinda na mukondo ka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. The right to picket, the right to demonstrate, Article 37 of the Constitution. Hatutakubali tena. Namba siikengana indi kuyalama tumea inamba kukengana. Ubungu kuetweta ubwo na ubwo kutwikethwa ubungu. Kutwikeka mundu aketha kila wabanda indi siasani kuyalama ketha kulama tabanda na vyalama banda kulama teka ketha usionekana ikumbini vaikosa musakwa wa kila mundu. Komana nake ERASTUS kithuku wa NZOMO kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo kilunguni cha ikumbi ya siasa va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba. Tukwatane twaile viasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions.
I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Karibu niende na kumanyithia muvia wa ukunikili wa maundu manda wava Kenya kemuri ni wenda serikali ilunge kuetwe kwa ndawa na sindu ingi cia uiti kuma nthi cianza na kuokelia useuvia wa sindu isu va Kenya. Ainenea mawonanio ni ma uimi alama twaiwe kauntini ya Mombasa wala ukwatie ta muungami munene muviani u Elijah Maritim ni wakaya muno aiweta kana kilungu cha nyanya yulwa yana cha sindu cia ndawa ciuma nthi cianza kindu kila ukueta ta kikunite aseuvia masindu isu va Kenya. Products of pharmaceuticals, we need to be able to look inside ourselves and be able to produce them by our own. And we are taking that game or moving forward with that. What we are only saying is we come up with these innovations because 80% of the drugs right now in this country or medical products are imported. So it is not sustainable for the country to really use outside to be able to have these importations, because when you have the issue of the breakdown of the supply chains that we saw during the COVID, then these things will not be got. But now also, as we got local innovations or local production, the issue is also cheaper and saves us from issues of the foreign exchange. So we need to support our R&D, research and development. Without research and development, we cannot be able to get these products. And we are really asking our government to support us in getting out these innovations. Sometimes you use 60% of funding is from foreign supports or foreign grants. It is not sustainable. We have to be able to look at our own priorities and getting our own money for us to drive the innovations. The secondly is the markets. The moment you have done the innovations, we need to have the market inside. If we are making these innovations, we are making these products, then things are being imported also from another country outside, is going to disillusion our researchers, our innovators, our industries. Kikosi chambe cha mwika maaume na kila kene silile imanisioni sia kuvindua mituo ungua walanyo we mwanya kumo visini wa mukawa munini wa President Dr. Kanapasta Dorcas Rigathi nikimini ya Mauvoo sio macho aume miongo na 5 mana indini wa walanyo wa miai itatu isioni sia Timau kauntini ya Meru na Donholm kauntini ya Ilovi. Dorcas ainena nuweti ya kana ofisi wake nukwithwa uitwa isia walanyo u kauntini sionde si miongo 41. My office has a record of more than 2,000 individuals who wish to undergo rehabilitation. Our approach to rehabilitation takes various forms, encompassing the ongoing inpatient rehabilitation at Remuru, the wellness camp at the ASK showground, where we have 85 who are already going through that, and other rehabilitation centers. There is also the ongoing outpatient and community-based rehabilitation programs in Kiambu, in Bomet, and Mombasa counties. You go to the universities and you find the drug problem is even worse than you think. We went to some and the data is saying how almost 30 to 40% are in drugs. And if you are talking about like University of Nairobi where you have 40,000, what are we referring to? This is
astronomical. And many people are there when we speak and we say it is a crisis. They say we have not done scientific surveys and all that. We don't need scientific survey. You just need to go to this town and every town in Kenya and you will know that we have a big crisis. It's an epidemic and we must deal with it. It doesn't matter whether you do scientific, geographical, or population-wise. All we need is to get our children off drug and addiction and get them to production system. Tuweze kuchukua nafasi hiyo. Tuyuma ilovi tuthi kuya Mombasa munene wa uthukumi serikalini nene Felix Koskei ni wakulia mbunge iseuvye miao ila itonya kulinda mavuthi onde kula athukumi ma serikali makilasi ya mbesa na nziasia ulusani ainene accountini ya Mombasa. Koskei nuwetie kana President William Ruto nuyovete kavyu ukuli kuokitana siku sia ulusani serikalini yake na vaimundu ona umwe ukwesa kuungamia ki kwa kuya ilovia sia enendi. There is urgency for all individuals, offices, and institutions charged with management of public resources to act and stem the tide of corruption and mismanagement. History will judge us very harshly if we do not act now. In a world that has become so interconnected with unprecedented competition for resources, we run the risk of sabotaging our own development and the well-being of future generations. So the vision of His Excellency the President is to run a government that is fully grounded on the rule of law and where all the constitutional provisions guiding decision-making in the public service are observed by all the public and state officers. You can see in other countries, a small mishap in an institution, somebody takes a responsibility and resigns and goes home. But in Kenya, somebody will move in quickly to judiciary to get an injunction not to be touched in the office, and he has squandered the money. Corruption has permeated all aspects of the society to the extent that it is normalized, and citizens, businesses, and public entities even nowadays factor it into their daily expenses and budgets. His Excellency the President has continued to emphatically speak against the vice and assure the members of the public that their taxes will not be used corruptly and no one will be allowed to jeopardize service delivery by running away with taxpayers' money. Na tuilikanthini wa Vilingi ndo nyonekana mathoa ma maleu sokoni wa Kibwezi ni maende kukuna chenga athoi ala methitwe maivika sokoni uu kindu kila chothothete namba ya moyo yoleka kwa abanene atandithia mekonania mathoa a meyulu ma maleu na ngalama ila me ukwata kumaite sokoni na oingi kuoleka kwa maleu a miundani. Kennedy Mulinge na ilivoti. Inena matongoni Francis Wambula ni musami sokoni wa Kibwezi na ingi mutandithia wa mboka ya makovisi sokoni wa atandithia ni maweta mboka ya ekovisi tayo ya nenga thowe vinda yumu sokoni wa Kibwezi. Soko wa mundi ndona kwasya kana ni wenda we beat kana ni wenda we no ni muno wa customer kitumini kwithia sindo ciambatie na cie kuoneka ko customer sie nini na sindo cie yulo umundi mboka ni tana siende muno tuisisia yolo wa ekobisi indi twayimba ndene wakula yuma miondane na ya ikamba je mathoa jikitumi okuza kwenda ibika sokoni ye nini na yokana thoa we yolo athoia maikwata katheo valave mathoa ma malume okala matewa kwa kiwango cha nthi icenyo na chuma kivitu ku mathoa ma sindu ingi mayende ya kwambata elune enda yaiwa muno soko wa Kibwezi kitumini kwendea elu thoa wono the yepio euma na thoa wa ngilile na umundi ya tewa ethio ko elu de wa muno twisha carrots ni enda ya tewa na thoa wethio lu na ya ambatia mathoa ndo akwendea euma between thoa wa ngilile na mana 5 no umundi ya tewa ngilina na vile
ikopisi naone yambata kopisi tunatesa na wa 50 na 60 umundi tesa wa 70 na 80 kwa uni shambata atandithia makonanya kwambata kwa mathoa masindo kivuthokonyo kumana na mo wa momeo ndani na ungengalamela utumia kumaite sokoni u wa Kibwezi. Dilivoti ya Vilingi ndo nukuma Kibwezi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinga. Vau nivo twavika muthia wa Vilingi witu wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu siethiwa kana yethiwa yi isaa yima ya Mauvoo na ndiumala nesoma utumani umwe wa mundu kwa Mutongo TV mwamakala tekusima na ndawa isusi ya kumila amwikane manangikie ni Francis kumangale kwa sia kuya mwitika twithia ni mwendoni wa saa 3:30 kwa Mauvoo angita neto ERASTUS kwa NZOMO na atethiwa kwa lula Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda kwa oyu tiwanesa.